ri basira Mafhungo SABC ubva fano Clan Park Johannesburg 2 Mafhungo mahulwane nga shino tshifhinga care. We call on all eligible South Africans to take full advantage of the registration weekend on 20 and 21st June. Va IEC bakotutuwedza vadzulapo uri vabvenga vunji uyo ḓiṅwalisela khetho. The MK Party hereby announces the expulsion of Ms. Duduzile Zuma Sambudla and Mr. Ntamulo Ndlela from the party with immediate effect. Duduzile Zuma Sambudla na Ntamulo Ndlela bopandelwa kha lihoro la MK. In the tax administration, we will continue to recognize merit and we'll continue to pull those that are not showing us merit until they're able to show us merit. Vasars vari vato khwaṱhisa zwa u ṱola mithelo ya vhatheli lwa digital kana auto assessments. Ndi madekwana ri vhatsela mafhungo fano kha SABC 2, SABC Plus na kha lehaye kha ri vhe roṱhe. Va commission yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC vha khou ṱuṱuwedza vhadzulapo uri vha bve nga vhunzhi u yo ḓiṅwalisela khetho mafheloni a ino vhege khathihi na u ṱola arali zwidodombedzwa zwavho zwi songo shanduka. Izwi ndi u itela ndugiselo dza khetho dza mivhuso yapo nga ṅwedzi wa Lara. Hu ḓo vulwa zwiṱitshi zwa u khethela zwino fhira zwigidi zwa 23 u itela u ṅwalisa vhakhethi nga Mugivhela na Swondaha ino. Zwiṱitshi izwi zwa u ṅwalisa vhakhethi zwi ḓo vula vhukati ha iri ya malo nga matsheloni na iri ya vhuṱanu mathabama. We call on all eligible South Africans to take full advantage of the registration weekend on 20 and 21st June to register, to verify and update their details on the voters' roll. Citizens must ensure they present a South African identity document, which may be a smart ID card, a green barcoded ID, or a valid temporary identity certificate. Proof of address is not a requirement for registration, but the provision of a place of ordinary residence is required. Meaning, if you don't have an address, you can provide sufficient details of where you reside to enable registration officials to locate you in an appropriate ward segment of the voters' roll. President Cyril Ramaphosa bakotendo uri mbofholowo ayathu khunyelela tshoṱhe musi una khaedu dza ikonomi dzo livhanaho na vhunzhi ha vhadzulapo vha ḽino shango musi vha tshi khou rwela ṱari fulo ḽine ḽa pfi Milestones of Freedom ngei Union Buildings ḓoroboni ya Pretoria. President vho ambesa nga zwivhuya zwa muvhuso wa demokrasi fhedzi naho zwo ralo khaedu dzi ngaho zwiito zwa vhuaḓa vhufhura khathihi na ṱhahelelo ya nḓisedzo ya tshumelo zwa mbarela muvhuso uyu. Vhushai, ṱhahelelo ya mishumo na u sa vha na mveledziso yo linganaho zwo ṱangana na zwiito zwa tshanḓanguvhoni zwo ṱahadza muvhuso wa demokrasi musi wo lavheleswa miṅwaha ya murahu. President Vho Ramaphosa vha ri u kha ḓivha na vhadzulapo vhe vha lindela vhutshilo ha khwine he a fhulufhedziswa nga ṅwaha wa gidiḓaṱahefuṱahe-iṋa. There are still South Africans waiting for the dignity that freedom promised. We do not gather here to declare that our long walk to freedom is complete. Nelson Mandela was right when he said, our long walk to freedom continues. Mbalo dza u shaya mishumo dzi henefha kha phesenthe dza 4 naho vhadzulapo vhanzhi vha ḽino vha tshi khou kokodza tshilogoni musi zwo ḓalaho ikonomi ya ḽino i tshe zwanḓani zwa vhathu vhaṱuku nahone fhungo ḽa u vhuyedzedza mavu kha vhane vhao ḽi kha ḓi tou ongolowa sa luvhilo lwa khumba naho zwo ralo hu ḓivha na mveledziso yo itwaho kha vhashai. Despite this progress, the work is still not complete.
We're committed to continue until we can say with confidence that the land belongs to all who live on it and who need it. This is what the Freedom Charter has built. mavelo ino vege vachimiswa cha khetho zodhimisa unga dzothe vadu va fulo la ukunga na ututuwedza uri vadzulapo vadiṅwalisa u vouta vhoramaphosa vha ri izwi zwi tea u itwa u itela u ṱhonifha avho vho lwelaho mbofholowo na u ḓisa mbofholowo ya u vouta. Ngwananyana wabo Jacob Zuma Duduzile Zuma Sambutla opandelwa kha lihoro la umkhonto wesizwe khathina mwambeli wa kale wa lihoro ilo Bontlamulo Ndlela. Izwi zwo ḓivhadziwa tshifhingani tsha mutangano na Mafhungo nga muṅwaleli muhulwane wa lihoro Bosibonelo Nomvalo ḓoroboni ya Johannesburg. Bonomvalo vha vho fheletshedziwa nga murangaphanḓa wa lihoro ilo Bo Jacob Zuma vhane vha khotsi ya Duduzile. Upandeliwa vha vhavhili zwi khou tevhela mutangano wa vharangaphanḓa vha lushaka vha lihoro Madekwe. Aba vhavhili vha khou hweswa milandu ya u fhandekanya lihoro khathihi na u tshinyadza tshirunzi tsha lihoro. The MK Party hereby announces the expulsion of Ms. Duduzile Zuma Sambudla and Mr. Ntamulo Ndlela from the party with immediate effect. Their membership of the MK Party is hereby terminated and they shall no longer enjoy any rights, privilege, responsibilities, or authority associated with the membership of the organization. This is a statement issued by the national officials of Umkhonto Wesizwe Party and has been read by the Secretary General of Umkhonto Wesizwe Party. Komishini ya tsedzuluso ya madlanga yo cheya ichikhoimana khumbelo ya thanzi ane apfi Witness J ane aba muḓivhi kha khethekanyo ya mapholisa vha Hawks vunḓuni la Gauteng. Izwi ndi u itela uri thanzi iyi i ṋekedze vhuṱanzi hayo tshiphirini nahone a vhu nga ḓo hashelwa vhathu. Komishini iyi i khou tendelana na thanzi iyi uri vhuṱanzi hayo vhu nga kwama tsedzuluso dzine dza nga vha hone khathihi na u vhea vhutshilo hayo khathihi na ha muṱa wayo khomboni. Iyi thanzi i ḓo ṋekedza vhuṱanzi nga zwidzidzivhadzi zwe Tubiwa Eraton miṅwaha miṱanu yo fhelaho. I make the following ruling. 1. The testimony of witness J will be heard in camera. 2. The evidence leaders must make available to the media a transcript of the in-camera proceedings by no later than Monday, 22 June 2026. 3. The transcript must be redacted to protect the identity of witness J and the integrity of ongoing investigations. That's the ruling. Tsibudzo ya mulayo nga vhoramilayo vho ḓiimisaho nga vhoṱhe phalamennde i khou amba uri khothe khulwane ya Western Cape a i na maanḓa a u ṱola nga huswa khaṱhulo ya khothe ya ndayotewa. Izwi ndi nga murahu ha musi Presidente Vho Cyril Ramaphosa vho ya khothe iyi vhege yo fhelaho vha ṋekedza khumbelo ya tshihaḓu ya u imisa mushumo wa komiti ya phalamennde yo tiwaho u sedza khonadzeo dza uri vha bviswe tshidzuloni. Izwi ndi zwine zwa khou ṱumana na tshiwo tsha u wanala ha masheleni bulasini yavho ya Phalaphala. Our view is that the High Court is in no position to do that because the order is already that of the Apex Court and only the Apex Court can stay its own order. And we have the view that this is a point that the committee is well positioned then to put to the court when the interdict is sought. It seems to us that all what the committee is required to do is to gather evidence and evaluate it. Those who have the evidence will be called by the committee, they'll be scrutinized, their evidence will be scrutinized. The questions that might very well need to be answered, and we'll try to get it answered. It's whether as a committee we can adopt or we can oppose if the speaker decides not to oppose, but given what the legal opinion that we have received, I think we are on a good footing in that regard. But I will still petition
the Speaker to join us in opposing this interdict. matina ha basongo bya batutshela kule ri abuya husikale ri chibvela phanda. Ri kodo bapu batanganedza pano kha SABC 2, SABC Plus na Kalihaye kha ri bvele phanda. Vhathu vhavhili kha vhararu vhe vha fariwa nga murahu musi vho wanala vha na muhwalo wa zwidzidzivhadzi mukanoni wa Beitbridge vunḓuni ḽa Limpopo vhege tharu dzo fhelaho vho litsha u ita khumbelo ya beili. Ava vhavhili vhane vha vha vho Mabuchi Dayo, vho Kuṅwenda na vho Philip Chanza vho vhudza khothe uri vha ḓo bvela phanḓa na khumbelo yavho ya beili. Muvhuso u tshe wo phumula milandu ya muhwelelwa wa vhuraru Vho Thandi Phiri. Tsengo iyi yo fhiriselwa phanḓa u ya mafheloni a ṅwedzi u ḓaho wa Fulwana. Zwinzhi kha muvhigo wa Mafhungo SABC Lutendo Bobodi. Ndi zwone mulandu bvukozela phanḓa vhunga vha vhutshitshisi na khothe yone ine vha tshiri vha khou ṱoḓa zwinzhi malugana na mvelelo dzine dza vha dza laboratory dze dza itiwa musi o lavheleswa luphuso lonolo lwe lwa vha lwo hwaliwa kha ṱiraka ḽeneḽo hune lwa pfhi lu shumisiwa nga maanḓa kha u ita zwidzidzivhadzi zwa Mandrex. Honeha vha tshi khou dovha hafhu mulandu hounoni wa ḓo pfukiselwa kha iṅwe khothe ine ya vha khothe khulwane kana khothe ya dzingu uri hanefho huye hu ambiwa nga uri mulandu uyu u thoma lini u ya phanḓa. Ri khou lavhelela uri mulandu nga isiwa khothe khaṱhuli ya ngeno Polokwane uri u thomeha kha avha vhavhili. Fhedzi havha vhavhili mulalo wo thoma na mumbela vhavhili vho tenda uri zwa beili vha khou zwi thupha vhunga vha tshi khou ḓi zwi vhona uri u nga ri tshikhala tsha uri vha nga wana beili tshi nga tsho ṱukufhala vhukuma kana tsho sekena vhukuma nga maanḓa vha khou lavhelesa uri ndi vhadzulapo vha bvaho kha maṅwe mashango naho hu na uri vho ḓa fhano Afrika Tshipembe nga nḓila ya mulayo uri vha wane beili zwo vha zwi tshi nga ḓi konḓanyana vhunga vha sina tshizulapo tsha fhano nahone hu sina hune vha dzula hone kana madzulo kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe. Ngeno muhwelelwa wa vhuraru kana muhumbulelwa muhwelelwa wa vhuraru ane vha Vho Thandi Phiri vha khou mulandu wavho wo ḓa wa vhatshela thungo lwa tshifhinga nyana. Hone izwo a zwi ambi uri vho bva tshoṱhe kha hoyo mulandu, zwi tou amba uri ṱhoḓisiso dzi kha ḓi ya phanḓa arali musi dzi tshi khou ya phanḓa ha wanala uri vha nga vha ṱhamusi vha na mulandu hafha vha nga dovha hafhu vha vhidziwa vha nga dovha hafhu vha fariwa vha ḓa vha livhana na milandu yavho. Hone naho zwo ralo arali vha wanala uri a vha na mulandu zwi amba uri ndi u namba ho fhela ha mulandu wavho. Ndi hezwo zwine nga tshinoni tshifhinga ro ḓo lavhelesa zwone ḓuvha ḽa ṋamusi. Hone u bva hafhanoni khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Musina nṋe ndi funa Lutendo Bobodi ri dovha hafhu ra ṱangana tshifhinga tshi ḓaho musi ri tshi ya phanḓa na hounoni mulandu. Zwa zwino ri vhatsela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 16 rand 40 cents, pondo ndi 21 rand 71 cents, euro ndi 18 rand 82 cents, pula yone ndi 1 rand 14 cents. Mikovhe phala JSE inṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,240, platinum ndi $1,716, oil songo kunakiswaho ndi $77.5 nga fagi. Musi ri khou bvela phanḓa mukhomishinari wa tshumelo ya muthelo wa mbuyelo kana SARS Dokotela Vho Johnstone Makhubu vha ri vha ḓo khwaṱhisa zwa u ṱola mithelo ya vhatheli lwa digital kana auto assessments. Vho Makhubu vho amba na vhoramafhungo nga khalaṅwaha ya muthelo ine ya khou ḓo thoma nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Fulwana. Vha ri vhatheli vha fhasi ha mutsiko muhulwane nga mulandu wa khaedu dza dzinndwa dzine dza vha hone khathihi na tshiimo tshi si tshavhuḓi tsha mashumelo ḽifhasini. We are saying it's important that we maintain continuity and stability in the environment. Number two, we are prioritizing ensuring that our leaders are people-centric, because we believe that the leaders that we are supposed to have in our organization must be listening leaders that are engaged, that are transparent in the work that they do as they lead. Therefore, people-centered leadership is going to be important under this tenure of this commissioner. We've spoken internally by and large around the culture of meritocracy.
And we continue to be unapologetic about the fact that in the tax administration, we will continue to recognize merit and we will continue to pull those that are not showing us merit until they're able to show us merit in terms of the work that they do. Number 4 of the 6, I want to make sure that there is an understanding that in this tenure, there is values-driven leadership that is going to be very important. U bvela phanḓa na u sedza mutambo uyu Bafana zwa zwino ri na ramafhungo wa zwa mitambo fhano SABC Vincent Sidzula. Afrika Tshipembe ḽi khou dzhena kha mutambo wa vhuvhili wa zwigwada une wa tou vha mutambo wa u fa na u tshila nga murahu sa shuma zwavhuḓi mutamboni wa u thoma na Mexico vhege yo fhelaho. Khamusi ndi tshi khou tou ri Vincent ri khou ni ṱanganedza hanefha kha mafhungo ashu a Tshivenda. Khamusi ndi nga tou ri ṱalutshedza uri uyu mutambo wa ṋamusi u tou amba mini? Wa mutambo wa ṋamusi Jennifer u ṱhogwa nga maanḓa ngauri ndi mutambo une ri khou tou ri u kunda sa izwo ro kundwa mutambo wa thoma nga Mexico. Ri khou tou ri u kunda mutambo uri kone u ḓifha tshikhala tsha uri ri kone u swikela kha tshipiḓa tshi tevhelaho kha tshiphuga tsha ḽifhasi. Khamusi ri tshi khou tou lavhelesa ni khou ri mutevhe wa vhatambi vha ṋamusi thi wo no ḓibva hu na dzi tshanduko dzine ra nga ri dzi hone dzine na khou dzi vhona dzine khamusi ni nga tou ṱalutshedza vhaṱaleli haningei yani? Tshanduko dzi mugudisi wa Hugo Bros vho ḓisa dzi tshanduko ndi khou vhona ungari ndi dzavhuḓi nga maanḓa ngauri vha ḓo zwi humbula kha mutambo wa u thoma vhathu vhanzhi vha khou gungula ngauri vho Hugo Bros vho dzhena kha uḽa mutambo vha tshi khou shavha u kundiwa vha sina fulufhelo ḽa uri vha nga kunda mutambo mara ende kha mutambo wa u thoma vho dzhenisa ndi nga ri mini vhatambi vhana uri vha tsireledza vha vhanzhi ndi nga ri defender khamusi dzino swikisa 7. So ṋamusi ndi khou vhona ungari vho dzhenisa vhatambi vhana vho uri vha ya phanḓa vha kone u gidima vha na skill. Ndi zwone zwithu zwine ndi vhona ungari zwi nga ri fha tshikhala tsha uri ri kone u wana zwikoro ṋamusi na u kunda mutambo. Khamusi ri tshi khou lavhelesa kha nevho vhatambi vhane na khou amba ngavho Vincent, ri khou vhona vhatambi vhane vha nga ita uri ṋamusi ri ḓiwane khamusi ri tshi khou wana gundo? Ya Jennifer vha hone vhatambi vhane vha nga ḓisa tshanduko ṋamusi. Ndi khou vhona mutambi ano fana na Oswina Police ndi mutambi ane kha mutambo wa Mexico o dzhena nga hafu heiḽani ya vhuvhili a ḓisa dzi tshanduko. Hu na mutambi ano fana Mbatha ane kha mutambo wa u thoma vhaṱaleli vhanzhi vha vho lavhelela zwo ri ḓo thoma na mutambo mara fhedzi vho Hugo Bros vha thomisa Sithole ane ha ngo tamba zwavhuḓi kha uḽa mutambo wa u thoma. So Mbatha ndi ane ndi khou vhona ungari hafhaḽani vhukati u ḓo thusa nga maanḓa na mutukana ano pfhi Thapelo Maseko ane wa gidima nga maanḓa ende u na skill. Ndi khou vhona ungari ngori vha nga sedza zwavhuḓi mashango ano fana na vho Chechia a Europa ha pfani na thimu dzine dzone dza kona u gidima nga maanḓa kana dzi ḓa khavho dzi khou zwiḽa zwino vhidzwa upfhi ndi u attacker kana u ḓa khavho nga skill ngori a vha kona u gidima. So ndi khou vhona ungari ha vhatambi a Police Maseko na Rainers o thoma phanḓa ndi vhatambi vhane vha kona u gidima ndi khou vhona ungari vha nga ri ḓisela zwikoro na gundo. Kha ri dzhene kha dzhango ḽashu ḽa Afrika ri khou dzi vhona khedzi thimu dza dzhango ḽa Afrika dzi khou vhona dzi khou tamba zwavhuḓi ro ḓi zwi vhona mulovha thimu ya Congo na yone ro ḓi vhona matambele ayo ra sedza ra lavhelesa na thimu ya Ghana nga tou ri vhona ungari idzi thimu dza Afrika dzi ḓo ḓi bvela phanḓa u tamba zwavhuḓi hu na zwine ra nga tou lavhelela khamusi zwine na nga tou ṱalutshedza vhaṱaleli? Ya kha mashango a Afrika ndi khou vhona ungari hu na hezwiḽa zwino vhidzwa upfhi ndi dzi improvement nga maanḓa. Vha nga sedza shango la Egypt ḽo kona u tamba u lingana na Belgium ḽine ḽa vha uri a maṅwe mashango na vha uri o lavhelelwa nga kunda tshiphuga tsha ḽifhasi. Vha nga sedza DRC na vhone mulovha vha tshi khou tamba na Portugal ndi ḽiṅwe na shango ḽine ḽo lavhelelwa zwo ḽi nga kunda tshiphuga tsha ḽifhasi. Ha vha na shango la Ghana ḽo kunda Panama mulovha. So mashango manzhi a Afrika mashango manzhi a Afrika ndi khou vhona ungari o improve nga maanḓa na Ivory songo hangwa na Ivory Coast na yone yo wina mutambo i tshi khou tamba na Ecuador. Ndi maṅwe mashango ane ndi khou vhona ungari a nga kona u swikelela kha tshipiḓa tshi tevhelaho kana kha last 32 round. Khamusi arali Bafana vha nga fhenya kha mutambo wa ṋamusi kana vha sa fhenya zwi ḓo vha zwi khou amba mini? No Jennifer sa zwe nda amba nga zwe nda ambisa zwone Bafana vha khou tou vha kunde ṋamusi uri vha kone u ḓifha tshikhala tsha uri vha kone u fhirela phanḓa ngori vha ḓo vha tsho sola nga mutambo muthihi wa South Korea. Ra nga kunda ṋamusi ri ḓo vha ri na point tharu kha mutambo u fhedzisela ra nga kona u wana draw kana u tamba u lingana kana ri kona u wina.
zwi ḓo ita uri kone u bvela phanḓa kha round i tevhelaho mara fhedzi kharali ra kundwa ṋamusi a zwi nga ḓo amba zwo ri ḓo vha ro bva mara zwi ḓo konḓa nga maanḓa ri ḓo vha ri khou tamba ri na mutsiko muhulwane nga maanḓa kha game fhedzisela ya uri ri khou tou ri wine and ri ḓo vha futhi ri rabela uri dziṅwe dzi thimu dzi luze kana dzi ḽiwe so a si zwithu zwine ri khou tou ri ri dzhene khazwo kha mutambo fhedzisela ri khou tou ri zwithu zwoṱhe zwi vhe zwanḓani zwashu nga u wina mutambo wa ṋamusi. Ri khou livhuwa nga maanḓa mathinane ra khou amba naye ndi muḓivhi ramafhungo wa zwa mitambo fhano SABC Vincent Sitsula. Mathino bva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana khavhe a vhuḓi Ndi matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi nyimelo ya phepho yo ambarela ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe ri khou dovha hafhu ra vhona na mimuya kheiḽa i tshi khou vhudzula nga vhuhali kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsho lima nga tshivhumbe yoṱhe nyimelo ya mutsho ya matshelo i khou dovha hafhu i khou sumba aiwa nga kha ḓi vuwa hu na makole o tibaho ha dovha hafhu ha vhonala mimuya kheiḽa yo ḓi ṋea maanḓa hu na mashotha si khathi na khou lavheleswa nga kha ḓi phelaphela ndi ngazwo ri tshi khou vha tsivhudza uri matshelo ḽi tshi sha aiwa kha vha dzhelendzhele mutsho wa muya no ḓo tshi khou vhudzula nga vhuhali fhaḽa phanele shango ya fhaḽa vhukovhela kha ri mbo ḓi ḽi mona ri lavhelesa dzi temperature dza madekwana a ṋamusi ri ḓo thoma nga vunḓu ḽashu na ngeno Gauteng ne ri khou vhigela hone mutsho wavhuḓi vhukuma ngeno vunḓu ḽa Gauteng a tsini a ri khou vhona dzi temperature ndi dzavhuḓi vhukuma fhaḽa ḓoroboni ya Pretoria matshelo ḽi tshi sha ngeno ḓoroboni ya Johannesburg dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 16 fhedziha hu khou rothola vhukuma madekwana a ṋamusi ro lavhelesa fhaḽa Vereeniging Springs na fhaḽa Carletonville kha ri mbo ḓi tsa hayani vunḓuni ḽa Limpopo ḓo thoma fhaḽa Musina hune nahone ri khou vhona mutsho wa phepho u tshi khou vhigwa madekwana a ṋamusi ri khou vhona dzi temperature aiwa ndi dzavhuḓi vhukuma fhaḽa Lephalale Thabazimbi na fhaḽa Mokopane tsanini hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 20 Giyani ndi 22 phala Vhorwa ndi 21 Bakersford hone aiwa ndi 18 musi ri tshi ya vunḓuni ḽa Mpumalanga hune ra hone ri khou vhona phepho kheiḽa yo ḓi ṋea maanḓa vhukuma sa musi ri khou vhona dzi temperature fhaḽa Skukuza Mashishini na fhaḽa Caroline thoma madekwana a ṋamusi aiwa dzi fhasi vhukuma Bombela hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 16 na tsini ha musi ri tshi ya fhaḽa vunḓuni ḽa KwaZulu Natal hune ra hone ra khou vhona phepho kheiḽa i tshi khou vhigwa hafha Ulundi Vryheid na fhaḽa Pietermaritzburg ri sa hangwi na fhaḽa Mnambithi hu khou vhona hu tshi ḓo rothola vhukuma vunḓuni ḽa Eastern Cape madekwana a ṋamusi sa musi temperature dzi fhasi vhukuma fhaḽa Komani na fhaḽa Meleto ya Mthatha hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 16 na tsini ha phepho yo ambarela ḽoṱhe ḽa fhaḽa Western Cape madekwana a ṋamusi fhaḽa Laingsburg Beaufort West na fhaḽa Georgia tsini ha dzi temperature ndi dzavhuḓi vhukuma fhaḽa Cape Agulhas a tsini ha ri khou dovha hafhu ra vhona mutsho wa phepho u tshi khou vhigwa hafhu madekwana a ṋamusi khathihi na matshelo fhaḽa vunḓuni ḽa fhaḽa Northern Cape musi ro lavhelesa fhaḽa Kuruma na fhaḽa Kimberley tsini ha ri khou dovha hafhu ra vhona Upington dzi nga kha ḓi gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 23 kha ri mbo ḓi ya vunḓuni ḽa Free State hune nahone ra khou vhona madekwana a ṋamusi aiwa hu khou vhona hu tshi khou rothola vhukuma ḓoroboni ya Bloemfontein a tsini na Welkom Kroonstad hone aiwa nahone hu khou rothola vhukuma Frankfurt ndi mutsho wa phepho madekwana ano kha ri mbo ḓi lavhelesa uri madekwana a ṋamusi fhaḽa North West hone ri khou vhona mutsho wa phepho na wone wo ambarela fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Mahikeng a tsini na fhaḽa Tosca Vryburg dzi ḓo gonya temperature dza swika fhaḽa kha 21 helino ndi komba